Kayon Thessalonica riau. Kayon Thessalonica riau. Eulel isak riau. Eko sa saya tuan ramasweto. Isa ramaswet Antichrist. Tamentaki anti lokaya anti paliapa. Paliapang Christ. Paliapang Jesus Christ. Akat koto murin met. Again yata asias ngak nan nor nanain so duwe chama. Paliapang Jesus Christ pang kachto. Emasani arene tuan kachto na child count Jesus Christ. O tuan na child pan pokon panare riatoko ipakere mail kumail der matangan saweweta nana mail matamatau te drop kita kosaikan metanaranen kauno leledor muinele miame salalapak o kiki yang mekit mewia kosaiwet nanat kokop te batak de kosaya songwet nana night kisinliko kumail der maidang amanen pitikung kumail sangan lokaya pukat. Okay, so Paul mekosokosaya wasa ukcabang watakala sambaran wasa sambar yakit samalaro meuyen tintin. Okay, so nana mueyo ekakenda kaidek ansawomet nana chamueye takakenda iansawomet Jaga karkar warugi. And so what metawa paria get samalaro, ekosokosai, easa, the bangonga or etoke, tamago go to up, nana child muet. More closer now than before. When so may we intingi wasa, metawa paria get samalaro, secret element lisam barkitabe. A women daki. My dear lama rano. I answer what? Because I young child. Tamaba wiawi, Michaban Kasawiki, Rano. Okay, so Irachutuk Silua Masani, Kumail der Moitangaman and Pichikun Kumail Sangan Lokayapukat. Puekrano so Japan Godo, Lao, Kaim Saklan, Ubana Koros, Ban Wiawi, or Ramaswoto Ban Parato, Mepan. Pagkasang pagkasarlang nan hell. Okay, ako sa Satan. Ako sa kactong Korean Jesus Christ. Sodra pan wiyawi lao. Kactong Korean Jesus Christ sodra pan wiyawi lao aramaswad. Is aramaswad Satan. Ariyo ako sa maba pagkasarlang nan hell. Okay, ako sa pagkasarlang nan hell. Como yung ngoy mangi tatokin Satan, sodra mengkelep kola nan hell. We are kitay la ramas, kitay len sabay kiyang god, kitay len bonsa sa god, and so kia tail more and so mau met wetra met, and so met. Aban pakasarla was chumen iya chow na timon kan, emen wa kapukapukin god. Nan lang a wonger god, iya represent dito bon sampawat, iya riawiyala kapukapukin god, I kapkapelo ke kauno atail more. Makarta ramasaman kempilata court. Satan lose control. Satan solara pongo man poa. Okay? Ari ime Paul wiyo kosokosaya songon kawewe yang ketail magan watak poksarawi. Ranen kauno count Jesus abang kotsto karya pak puenala ramas abang wiyawo murin Antichrist abang porta. Tama bang wiyawo mon Antichrist como yung ngoy bang rupture. Ibang kecil uya pata angkir more soju, pagkecil ang kona pata kecil more, kecil bang wisik sang mon aramasuedo, apan san salta pon sampawat. Okay, masani rajik payo, ebang pelianda mekoros, nanaan sa mekos ko sa iya. Aso mabang kodo apan pelianda mekoros, meramaskin bongi, so makjakan bongi kod, Antichrist ko don palian. Okay, ko don palian kodo ko perang kod. Mechabana sa ko mokatin Antichrist song koras mo wong ko perang kod ima pan promote ima pan wiya ka campaign ki aramasan wiya. Okay, so jaga ke rudial. Pompe karakar. Jaga ke rudial nan ko sandin government. Ma government ko so ya. Take me la seri. Kaya so lang. Jaga ke sa tayang gamela seri. Abortion ape. Kejaga keru magjailiang an kepungan usus cebang gelang sangan presiden kan me
arai l'agenda Antichrist cai vanasa me Israel wie kapaya that I me chaban kasa wiki tama mau tamis what I saramasan goto I saramasan sambawat wana rail tatoko tamare promote tamare campaign kinan more wasa ko sa yame e pampalian tam me koras me kun maramaskin bongi okay che bongi ko so Antichrist ko ton palian ko tro ko santin god o me koras maramaskin wiyak me sarawi okay so kan magcha wiyak me sarawi magcha waunigi na tel more so ko santi kan Jaikilang nan mweyet spirit ngen Antichrist to wuk itala triakan god ren aramas ya triakan goden all mga panay baba mga panay nono son papa apaluwi sarigan so spirit of Antichrist kiyowaki yala mweyet only sa ngotroyo libriga kiyang kaon okay so angkoras me sarawi so angkoras me kosantiyen kauno ngene Antichrist ko ton palian ngeno mi miselere na ramas influence ngen saud okay cheblang lang nan tame sarawi chai kapal balki mia kecai member me sang palape anso bugat popot pana first cousin apa popot pana musongko okay all pot ki all lili pot ki li musongko I spirit kanma I ngena kanma me palian tame sarawi mumangkota parakiwi a child more okay ebang kasapuldang Beni bon mekoros o bilban betalong nan champasan god o monti o koskose meima god lang nan champasan god o koskose yak temple nan Jerusalem okay nan Jerusalem and so me first temple me Babylon kan me koto maun o kawela okay second temple and so me build again men Rome kawela temple nan Jerusalem and so what kokop kasaleta and so tame Antichrist ban and so me third temple ban built abang kasilipak na kokoda Antichrist bang kasinan wasaw o wasan wata kasaya eban kasabulatang bini okay and so what nan Jerusalem rebuilding the third temple so yima kamuyongoy bana soki magjama nor nanamunan so okay and so me Paul ko sa yang rail a warning rail apanta kay deki yan sa wamet and so bang go to ni songon mokit ka trabang kilang and so kaun Jesus Christ akot to niya trabang kilang so eu magtrabang kilang me Paul ko sa yawasa eban kasabulata bini ko sa Antichrist okay bang kasabulata bini aban betalong nan champasan court o mondi o ko sa may court and so me third temple upon neck Antichrist upon appear okay Antichrist upon porta o wasa ma bang yo ko sa sangya may court ima ban pitiki tu wasa ima ban pitiki ti may court poeki especially men susaka remelan build temple of God okay amara resoikala Jesus kejai male da Jesus o kejai save magacha melele sabal cha save cha sa tama buksarawi masani me gogoto Israel raban lama me yugo tomo pues resoikala Jesus o sutra sangon kamelele rayang yokol ansa me antayo bang porta ansa me son bitio bang porta raban lama me imemele lomo okay so yatuan irachigilma yatuan kumail soja tramanda ni ay kan mimre mail duan ay pataki yung kumailer me pukat koros ap mia mekot mekin karambala songwat en wiyawi o kumaila sayer takot mo or niyan sawi aramaswado pamparoto ap aswat riro kin wiya tatawa kan sawad okay sangat nan mo in Jesus o Antichrist apa antai dua drapalia pen Jesus masani emir met okay ap mekos kosoya me aramaso bangka kampo me ime kot
abang kosoy way correspontisang o tang pana pang abang porta in real life. And so what a spirit kama uyototong ki yaramas, uyototong ki government, uyototong ki ngen chorus me tang ligin ngen sarawi spirit of Antichrist. Okay, we are papuem payanten and mawunong tem balian kuprangkot. Aposa ko saya ap meswat riro ken uyetoto kan sawat nampar yakit samalaro an sama pol wien jinjing asa meswat riro ngen saud Satan. Okay, uyetoto ke ran sawo par yakit samalaro kasawir a warning kin ketailer apa han sawat Chaka ko yung mamorcha agad lang niya parata. Okay? So kasaya atato kan sawat mepan buyawi soja pang parata lao me kolokol ban kamakitsang. Okay, so me kolokol Antichrist. Kamilele me pangay kasaya. Pangay kasaya na live when I mention o kitailen pono rongo kono bang count Jesus sa child more pa child wisik sang. Puan sa bang kio work abang wiyakan jo porta. Nges ansa me kauno muito ngan Satan anso sampawat rotorot ki last wed. Aris mere targeti raban targeti luwan so lang koros mem suti ang wisik sang mimisili. Okay? Ima ke chavana sa ke message bang porta lau ke child wisik sang po ki en jinjing nan masa no. Masa ni Amaban we sort of bang parada. Tamaban we Antichrist bangodon. I don't got to Ebang Bulagodo, Ebangodon, Pelian God, or Sabolimango Taramasagan. A Masani sort of ban parada. Lau me kolokoloban kamakit sang. Okay, it's mo yo kolokol, Ngen Sarawi, manaman God, pon some bawat. Okay, kauno pang kamakit ngayon na sarawi iya ansawo. Yang akin church, yang akin so long may ipsapal. Okay, so long kay may soche ipsapal. Marataman puk sarawi, rail wariyang kot, rapan yang maurla. Ansawo. So long kay may ipsapal, absojo ono pata po, restono pata, raisoto wisiksan. Rapang kelela, pongen sarawi, makatkat re-railo pang kakela kay rail. Okay, siya ang gamelele may ipsapale raile lan sa wa, kauna bilway kisang ringe sarawi, siya ang gamelele. May ipsapal, ngayari uyesusu ka ujiselia, nanay maurin sa ulang, rapture wiyaw ngay sa triyang kukola, ngayon sarawi, kauna inokiti mapamimre child forever. Forever wogi arayan. So anson great tribulation no ngayon sarawi may muitong erang kakao na maur pansawo sa yan sawo. Okay? Aban sawo sa kitailan sawo imagchay bang kakongki kamala. Pansawo ko sa yan Antichrist pang kosoy sombegan bang kapeliti samba rabang wiya tongo o rabang gemela ramas. Okay? Kaya di ka just sombegan up oni ka pang parasos. Tuko ka bang yalani, tsakay ka ko daw yani, oni bang portasan ng bil, portasan ng buel, abani nenen kama sa buyak. Okay? Iya so sang iya. Igilang na noraman. O bilaramas chodo bilgilang ansawiyo. Ansawiyo. Pin Jesus Christ masani nan maduriyesak tayo. Tama ko do mo trailer. Kapalin nan great tribulation no. So to songan kapalio barakong maramas experience nan more. Magkatala mame nan history kan magkatakan wat kata. Okay, len nan mwini tilarape kun umuyala ramasakan wanamen kemela. An so ban suwit sang. Puwede kahit ka aramas me palian aramas up demon spirit. Okay, dan hell ban hopen. O creatures kan ban langan sa rajabe porporta miyaya ramas kilkilang Nevelin Godon miyaya ramas kilkilang lang ma UFO aliens ma government koso ya i spirit and demon kan ma ka kokota pun sambawa chaptar porporta saraw ka dete yang dahil
Just as in the day of Noah, no may Noah we bantu and when Jesus Christ. Tama we are not may Noah. Kay de ko jara mas ko yes sapay go we tip mongot. E anano wipe out generation o where demon spirit me biliang fallen angels. Rail chon lang kay mesapay yang god pisikanti so sang nan lang Arab ko de rail popod kiseli kapugapugan god aramaso. Chon lang pisikan dito kan pod ki aramas so renai ki da aramas tolani gusto i karabaw makauno wipe out ki flood ni dona muy dong lapakeo pilo ko body samba chela sa story Noah to happen in a morla reminan warimo iban duetra answered como yo ngoy chaban morla ren Jesus Christ ia chawariman mo chaban lukuriangi chaban kianga chamor chaban save na tel relationship bongi and some abang godstone and tabok when ale church mag chat more we pung mo water relationship mama chaban yangi ko kola ai singo kami pan luwadi and so on Antichrist abang porta sola rock que sala ngen yo rock abang porta i ko soy so and so abang porta demon spirit papa aramas kami doom and gloom okay aramas no yung aramas toto because anedier merapan pelian god okay itu when aral brainwash rawasan wata kasali yang getail ye pang yo wata gedi amasani rachigit kwalu Ari yanso me aramas wodo bang parodo anso me uyo kolo mokit sang okay aramas choka kamele rapture ata me buksaro masani ki ma pues me uyo kolo ngayon sarawi uyo kolo ngayon sarawi kat pensampawat ngayon sarawi met abang voice sang abang komokit sang pensampawat okay abang wa church church ye ki tailor mas me ipsabal kay dek palian la mala moda adam buinin mo kay dek aban aramas koros jaban ansawo jaban asalaw ya layo magchege no mo so o kay la pananang punga jaban sa jiyang wisiksang pues ay makalagalengot mi po na temor ki jaban yang church mo yo kolok nan Antichrist time okay magarada iay kapagap jaban so jaman parent bana teluak bana te uyu bana jaban men minimin bana pues church we ko Rusia me sapal otan church kan tirnatan church aramasoko maban wasang kay der church okay arkim kardan so chelanane learn to love one another serve God wholeheartedly pues yan so ban leleto mag Japan uya bibirin an sa Japan siyang wasaksang an sa Japan men friend lar chamen baba ko to pantalar Japan tongan maur po kamala ma bang yawi okay an so me Antichrist bang porta kam so lang ma ban yawi okay so is a irajik kwalu ari ye an so maramas wodo bang barodo o count Jesus bang gachin keme kila angen silangi o kamam kila sapol maroson niya pang kosto okay dama ko sampal ansa man Antichrist pang porta Jesus utro porta transo jabang yo kolok mas so durin aramas pa mela okay jabang kolkolong ki sampar silualap watak nang kaudial bilnan Daniel okay kasali yang kecil sampar silualap Jaban yo kolok koros mesoto kokola kada kolok pakamala okay paraban ko sile mark this aramas ka ang Satan mark nantoma mark nipa ar mark we are computer kan we are tar robot okay robot ban kalau ke aramas okay iba daga duasa apo akasali yang ngadal mong count Jesus abang Porto Muri count Jesus pang Porto Muri angen silangi
abang kawegila tatokan Antichrist o ka momkila sa polmaroson niya abang kasto kaun Jesus cha magakawela tatokan Antichrist o demonic Satan ni donaban kalkalo ko sili aramas ansawo aramas suoto ban parkito manamanen Satan o wiyata songan manaman koros o bilkilel kamakan mekapriamo ikai okay trin kilel nan wawa kapanglanan nan social media trin kilel bon Dubai bon Arabic nations ikilang Amerikapil tuwajar wiyata songan kilelen Jesus abanan wawa kilelen Maria Sarawi kilelen mo tuwajar kilel kay mo ngen para tasilinan tabok way lape reso creative abi ime wasa ko saya songon kilel kan me bang porta nan wawa marmas banta wow that is God okay rubi wiata imitation kilel kam me pogi aramas wiata songon men piji go wasa okay rubi wiata ngilen koroni daba mak raibe kilel account Jesus got to rabe songan terin song we yawan some powered answer what me buksara ka de young child me power in Satan ban buya wa ban wudingodi aramas toto okay amasani irai tigige sakeo o ban pitieki songon wuding koros Israel kan me ban lak takla okay ika sampalan kom yo ngoyen kian Jesus Christ atra maur pogita bana sama test bayan lak takla an so me mun titi to paratai wi an sa wato wi ya ro wi biti di wasa biti wasa money biti wasa power okay biti wasa tuan kusona takan me on kansa na mawan aramas abu wangu peranggot ime biti wasa kapar wasa benda aramas me ban lak takla tra me ban biti da ime karata ka sampal kom yongoi mo dan Jesus Christ atam naur pujangga kasaupung kasaumau pengen sarau mi mereka tabana sa spirit of Antichrist okay rabani thinking gital chalen buyama tabana sa tama ko prongo to so partisan te toke repan laktakla puegi arsojo kasamo o pako me melelo poren kak maurkila okay puksarau kat katete yang kitailis me melel Jesus Christ and wasan dinda aramas kapan laktakla is aramas ma Antichrist pan pitieti aramas me pan laktakla wasan dinda tarapan laktangkila puegi resojo kasamo me melelo chaka kendai kasamo Jesus yasa Jesus one ki Jesus apo maso chami milana ta mongyong jasosa okay jasosa Jesus asana na ta malia les choka maur kichala pues turina ramas me pilasa Jesus aprasyo bongi rasyo paikyang rasyo bakong wewe chaba muidong imen mamor chaba muidong insene kana pung kana akosonti kana patangan ime chay kamelelo mamorki okay bambile wadak o bambitieki songan wuding koros Israel kan me ban laktakla Reban laktakla pueki arsoja kasamo pako me melelo poren kak maurkila I karabawa me komu yongo yanane ki rompataken Jesus Christ puenga maurkitala e masani ngoy me al ngoy me melel ngoy me maur wat kimakamen maur la kotoren Jesus kaiden goto yang sarawi wak sang kotoren Jesus Ibu we san sarawi iya sa may diban we san sarawi isa sa yai god abu yasa puegi koyerta ikan rong god ikan matak puk sarawi okay so san sarawi o kotoren Jesus wak pasang kotoren Jesus wat ke maidan Jesus ang katlongo kaunta child nor kotoren Jesus wat ke Jesus ki san te patrakan Jesus mabanut we asre child me chay banasa ko me chay kotoren Jesus Trinarmas koto sarawi apreso kian Jesus arail maur
Karita memorin deep o memorin uyu yang kuperang koti me uyawi. So anso me Jesus Christ pang portanan topok eso Japan ale kores me kungola sarawi. Ap me kiyang atra arail meur o poson la ima banale. Poson la wat ki may claim may poson iban suik tama kuperang tama kaiden kuperang kot pueki poson kot. Okay? Poson kot eso mi mine lokaya mi mine lifestyle. May bang ko saya iposon kot. Iposon kot, iko way saraw po iposon kot, imayram po iposon kot, uyama po iposon kot. Iko sa saya dor ngoy, ay sa ko sayang sang ni tadogin Jesus Christ kamoriola, tadogin Jesus Christ wogediola, tadogin Jesus Christ mi pungki la mong kot, maso try sa ng kamelelo so iso to poson kot. Uyo ko sa isang ni ayana ba uya ba dami ko irtalale. Ay poson pang ko sang ni dami Jesus Christ uya yang ngoyara mas manet. Mia lipona po lao ikakyang kadede. Okay po masori is cho poson God. So cho poson wat ke more me God wogitala. Kamaurala o wogitala. Okay? So wasa ko sa yame aramas pan lokadakala. Pueki arail sudro kasamo o pakong okay kasang pala ko sa iya pakong pengkaun Jesus masaninan so ni sa payo sa klima magmay pakong yak may bang kapayata magmay pakong yak may bang kapayata during gitay claim oy pakong ko jeng iya sa kot up magdasro kapayata sa bulma masan chabin biti bing gitay okay terin sa ulang ngaya sa tolol terin sa ulang pangkolananel terin sa ulang pangkolananel pueki chay strugun mang kapayata child men engka maur ke child la ap maur ke kupro child chugan anso goras okay isa ke wa ka saya pueke met coach katemperane to mana en sapong puenta tok la lorel poren en kemela what poren kamelele melikam langka sampalen wasa ako sa saya pueke met takot pueke met puegi arail sota men kasamo o pakong memelelo kasamo o pakong tame ko saya kasamo Jesus Christ o pakong Jesus Christ I memelen Jesus masani ngoy me al ngoy memelen okay ngoy me along no ngoy me melel mukmaila nana kamelele o ngoy me mo okay ngoy me al ngoy me melel ngoy me mor Maur, ima kiyang ke chay maur. Okay, chay kamele lang sa chay maur la me chay maur la mor, chay ma maur, nan maur what. Are wasakos ko saya kauno, puegia ke chay bam suja pakongi yo suja kasamo me melelo, niya kat kiyang ke chay li sapol mayeras. Peni paroneto manamanen sapong dami wasakos ko saya peni mo itong spirit of Antichrist and take over mauren makatiwokan. Karita inenen kambaga o kasambal. Ija al bakchan morla akjigdig rengot. Akjigdig yipag mangit batrakan. Pugijangak miminan lima. Ma ko sayang aramastro drokan me bon sa wakauno. Kauno through Jesus. Kauno tata muy down chebel. Okay, bambile wata kwensan salama. Puegi met ta. Puegi atay sutra pakong kot. O kasamo. Okay, tadogin Jesus Christ. Puegi atay sutra uya mokiduo. E baroneto manamanen sapong. And we tadog lala chay. Okay, puegi aramasan ka kam melele melikam. So, niya imet-metawa wow. Wat ki trinaramas kap chakay puegi kauno mo itong rangkamelele melikam. Puegi repensa sa Jesus. Okay? So, kasampal niya siya, wat kira ma kauno so mo itong chepele na ingila. Mapukuak chelu yung kapakap kiran repent. Kauno kak makong rail puegi miyam no yung kapakap kin rail. Aposa ko sa saya magjaban sugala Jesus Christ memelelo. Sudra kasamo memelelo sudra pakongi. Kauno pa muitong NPT edi sangan sa ulang ko. Ekak sa ulang ap ng NPT.
Sorak memorki create and mongyong ramemorki uduk aramas sojongen sarawi ramemorki bungin aramas. Okay, pokita kauno mai dong manaman and sapung and the dog lolarail por kamelele melikam. So yay kapakap me chabanak chikitik mongot pakumang kiti batrakan same spy you will know kauno kin suik pon maso mame isa sa ko chai gilgile mia sa kot pon maso ma yes amet mia ti preya met wai me ma oi pung. Okay, amak chabanak chikitik mongot as chaban suing gitala yamona chabanak chikitik pakumang kiti batrakan Bakiyang changen sarawi, chan men raprapagi chame mele lopo. Ete kchayang wiminanma. Ako sa ya puegi aray sui kala me mele lo. Oso tapakong, apan muitong ngenen Satan. En kakaon rail, to chakaon so paisang ramas puka. Iya ramas puka merapan ninen, puksaramas anin merapan kapchakay la taulul. Rapan lalawo ko to laul rail mela. Amak jabanak chikitik lakchari so bay dongot, abang kisang atra sotar chorus, abang kisang atra sa we kan, abang kisang atra komando akla palapo kalungor song kan, me poisin, me deep, wahadore child, abang kamageleta child more. Rachikitik sakriyaw masani, ariye mulan met, Israel chorus me sotra kamelele me melelo, ako ya Jesus Christ, Israel chorus me sotra kamelele me melelo. Ab kimperan gidib raban lak takla. Okay, so klele na chakamelele me melelo chastu kabaran gidib, chastu kabaran nan dib, chaban kon wasayang dib, chaban kon wasayang para masaman me miangen sarawre rakin kon wasayang dib. Amak chaban aramas, chakatang gingja solang pok kamelele cheeses. Akajabilin sinsaramon antipatrakan kitrapan lak takla ime masani. Okay? Ime masanang kot masani. Hallelujah. Kalanganin kot. Kalangan kiyang kaunan so mauksit. Bibili kak share. Po yutanimen share. Chachonikin share. Kapure yang. Abu kam kamelele chame. Turun ki child say ko na bata. Che iya so sang ya. Agitip mamor. Magi child more kemoren kauno. Che ban sugala moren deep. Che watagir. Jaban sudah kamelele memelelo mamorin nan deep. Okay, batak sabung kan begitu wasa. Eu batak ma kauno poglar tibaikan siuye memorselin nan tibai kapo kauno poglar. Awasan wata ko saya. Jasudro kisang deep jaban laktakla. So cai kapakape kalanganan komisio akut kan labalap kalangan kiyang komeranwat. Kom gachung kupro kapayatat more sampilata komi o kupro mkelep senso ikasangit tip kom gachung kisangit korean tip so tip kan koros mesagan popong lale sakapakap kemisaban chok wasa matangan kolula amor kumoron wali akap momi sang dito ko sawasan nga namoy sarawi kom gachung kupro kapayata korusyo kan mabanggoy kaudak likiyo ko time bil cycle me laka pap kam gatong kupro kapeta so libil ran the wasa ran o wasa sabon mo presence me se anane sa kapro yung komiyat kapeng ka sa kalangan ng komakaon Jesus mo yat kaon at sangkomor kukulatra amen niya ko so yeso libil tayo mo wasa wasang kapakap ansong kapakap so libil Tama ka sambal presence of God. Kajawa, matang kauno reta, sanya type sapal deso. Okay? Okay. May bangga saya STA. Uya bebegi ni kauno kan. Kaun Jesus will got nan tayo mo. And tayong Israel buinong gusonat na nansawo. I'm the Lord of the Sabbath. Israel bebeki pungen yatran me Sabbath ran sarawit ni kono. Pingkono kadede yung Israel meranos choko sombal. I am the Lord of that day. So makapigatarano. Tamaran pungi Jesus Christ. Okay, kamu yung ay pungi Jesus Christ.
just to look all down Sarawi, Ran Sarawio, you could say faith. Just to young Jesus, Ran Sarawio, Ran in Sabbath, the Nigono, Agatabuligi, Niot Niarani Silporan in Sampa. So, Tame Jesus Masani, I am the Lord of the Sabbath. My Laramas Bebegi. Okay? Remember begin Pilaka Magitonia, my Sarawi, Akamai winning, Lika, my winning. Chakapaya Merenda. Tamika Tabangi Tamagot Masani. Okay? So Tamarawi Kosaki, Mailanana, Wanki Sabbath. Nan main Jesus, oh. Jesus Masani young ride. I'm no man, cause some Balman Pobudinam, Warrior, which capital up with Sabbath. So Roya Mortgage, Kana Bow Yaba. I became young rail, Ngoy me cotton, the Ngoy me Conan, a mile rano. So Tame Masani, Kijan, Wangi, Cabelele, Wakon Jesus. Sangatra Rana, Perana Vestocosambal, Onya Chocosambal, Porangoros Ran Jesus Christ Ray. Okay? Chagak Sarawi Niot Lil Ran Sarawi. Tamacosambal Chan More Sarawi. Ran Goros. Okay, bagay taga charano me bangka maur kechala, awat me maur sarau mongot me bangka maur kechala. Ran koros, kay taga charano in Sabbath. Hallelujah, praise God. Bye bye.